Ngiyayithetha inkosi yasebuhleni kwamaNazaretha. Ngiyabonga umshumayeli siushilo. Ebangeke ngivela ngene endabeni. Ngangizomdoza la eduze ngithi wonga ngawo wabe umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa sekunahambele phambili. Ngoba vele masayabili. Hayi kunzima ngoba ingelosi ifika ihleli kulo muntu sekunikwe uphathi khona. Ngayibuza amaNazaretha. Ngiqulisa kufika late bantwana bahle basisulweni suke kude kakhulu. Sihamba ngeimoto ezisebenzako. Uma imoto isebenzayo mengangagcwali ngeke wenze lutho. Ngeke umtshela ukuthi ngijahile, uzokutshela ukuthi hamba thenga yakho imoto uma ufuna utshentshe ufika la uyakhona. Kodwa nangu ngifike lapha umsebenzi kaNkulunkulu sokuqala icela ingilosi yasezulwini ithethelela. Amen. Ngibekelela isihlalo sakhosi namakhosi asizulwini. Abefundisi nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nabaphathi bamakhosazana. Nibandla lonke lonyazi. Amen. Bakhonzi bahle basizulwini. Esicela la nisihlabelelo. Engizokhonga ingilosi. Isihlabelelo sika 1 Manda process 179 manga siqede uNkulunkulu uzongithethelela. Cela amazwi nami uNkulunkulu ukhuluma phakathi kwabantwana bakhe. Thixo olilangale okhanya phezu kwethu
kahle basusuleni sisindabeni enkulu lesi sithuku sizaqala mhla wokuqala mhla ka1 nje silapha sisimuzini oyingcwele wasekuhleni kwaManazaretha mayibonke seManazaretha umuntu nje silapha nje ungasitsheli ukuthi ula igoli usekuhleni umhlanganweni kaJulayi umhlangano kaJulayi uyasinda kakhulu ngoba unezinto zawo kufanele sizigcine unemthetho kufanele sigcine lesi simhlangano kaJulayi sifana nabantwana abasiba kuthi bakufika isikhathi ukuthi abayobhala ivivinyo sokubuka ukuthi lokho bakufundako kuyangena yini engqondweni zabo kuyabasiza yini kuyasebenza yini ebese kugcineni bathola ama-report ngathi nje silapha sisikubhaleni mayibonke seManazaretha nje sikuJulayi sikubhaleni kwale nyanga ezisithupha ezizaqhula ushembe ufuna ukubona ukuthi lokhu wasitshela entabeni ingcwele yaseKhenani nalokho wayesifundisa khona la konke babasitshela khona umthetho waleli bandla indlela kufanele sihamba ngayo yini noma sayigcina imithetho kaShembe sisikubhaleni manje kodwa kwenzeke usikubhaleni imphala kwakho ungabhali kahle ngoba lento uyisebenza ayiveli kahle akuhlalanga engqondweni yakho nasemsebenzini wakho ukuthi wakwenza yini iziyazo zikaShembe kodwa incwadi ngizothanda kwesifunda la sizobela kuzo ngoba vela zalo umhlangano le incwadi uphethe incwadi angiphenye incwadi kaNehemiya ngiyayithanda le ncwadi le nyanga ingaze iphele lokhu ngifunda le ncwadi angiphenye incwadi kaNehemiya 8 verse angiphenye incwadi kaNehemiya 8 verse abantu bonke bebuthene ngenhliziyo babuthene ngenhliziyo yabantu bonke ebaleni ngaphambi kwesango lamanzi basho kuEzra umbhali ukuthi alethe incwadi yomthetho kaMose uJehova ayebayalile abaIsrayeli ngawo wathi uEzra umpristi waletha umthetho phambi komhlangano wabesilisa nabesifazane phambi komhlangano wabesilisa nabesifazane ngoba sisi nje mntwana umhlangano nje umhlangano nje umama bobaba abantwana bonke silalela izwi lasesuleni qhubeka nabo bonke ababengezwa baqonde ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa usuku lokuqala ngenyanga kaJulayi lesikuyona wawufunda ngasebaleni elingaphambi kwesango lamanzi waqala kusasa waze kwasemini ebusweni babesilisa nabesifazane bonke babenakho ukuzwisa izindlebe zabantu bonke zalalela incwadi yomthetho umbhali uEzra wema endaweni ephakamileyo yamaplangwe ababenzele lo msebenzi kwema naye awujambe lapho laba abayini abasinenkinga nawe kwefesi landelayo yesine noma yesingathi khona lapho Ezra wayephenya incwadi emehlweni abo bonke abantu ukuba wayephakeme ngaphezu kwabantu bonke lapho ephenya basuka bema bonke abantu uEzra wambonga uJehova uThixo omkhulu bonke abantu bavuma bethi amen amen Jesus yenza emzini oyingcwele wasekuhleni mhla ka1 kuJulayi qhubeka bephakamisa izandla zabo bakhothama bamdumisa uJehova ubuso babo bubheke phansi futhi uJeshua noBani awayeke lapha verse 5 noma verse 6 angazi verse 8
njalo-ke befunda encwadini emthethweni kaThixo baphimisela kahle, bakhuluma kahle, bazwakalisa kahle, benzela abantu bezwa kahle. baqondisa okufundwayo. Yebo. Wathi uNehemiya ongumbusi noEzra umpristi umbhali nabaLevi abafundisi babantu bathi kubantu bonke, lolu suku lungcwele kuJehova uThixo wethu. Lungcwele kuJehova uThixo wethu unyaka ezulu. Yebo. Ningadabuki, Ningadabuki, ningakhali, ukuba bonke abantu bonke babekhala lapho bezwa amazwi omthetho. bezwa amazwi omthetho. Wathi kubo, hambani nidle okunonileyo, Yebo. niphuze kumnandi, Kuze kumnandi nibabele nalabo abangasilungiselelanga lutho, Yebo. ngokuba namhla kuwusuku olungcwele kuJehova Yebo. uJehova wethu. Ningadabuki ngokuba ukuthokoza kuvela kuJehova kunamandla Ukuvela kuJehova kunamandla enu. kunjalo abaLevi bathulisa abantu bonke, Yebo. bethi thulani ngoba namhla usuku olungcwele, ningadabuki. Yebo. Bonke abantu bahamba bayokudla nokuphuza nokubabela abanye, nokujabula kakhulu Yebo. ngokuba babezwile amazwi ababewatsheliwe. Yebo. NgoLwesibili kwabuthana abanumzane babantu bonke, abapristi nabaLevi, beze kuEzra umbhali ukuze baqonde amazwi omthetho. Yebo. Bafumana kubhaliwe emthethweni uJehova awuyalela ngaye uMose, Yebo. ukuba abantwana baka-Israyeli bahlale emadokodweni ngezikhathi zomhlangano wenyanga yesikhombisa, Yebo. ngokuba bamemezele bathumele izwi emizini yonke yakubo Yebo. naseJerusalema bethi, phumani niye entabeni nilethe amagatsha omhlwathi namagatsha omthindara namagatsha emihadusi namagatsha esundu namagatsha emithi emihle, nenze amadokodo njengokuba kubhaliwe. Yebo. Njalo-ke abantu baphuma baletha bazenzela amadokodo, ngoba yilowo ophahlelwe endlu yakhe nasebaleni lakhe nasebabaleni endlu kaThixo nasendleleni yesango lamanzi nasebaleni lesango lika-Efrayimi. Wonke umhlangano ababuyile kuzo izithunywa. Kusabusisi bazogqibela naye abayithandayo bayiloba. Le ncwadi iyasibuyisa endleleni maNazaretha, mayibokusa maNazaretha. Wonke umuntu noma wena ekhaya usekhaya noma sikhathi bani uma ufuna ukuthi wena uke uhlale uyiphenye uzokuthi yithini ngale nyanga esikuyona. Bakhonze bahluba sizulwini nje lapha sithelile umthwalo wokulalela izwi. Incwadi uma isho ithi waqala kusasa wafunda umthetho kuseni emini ntambama nje ufundwa nje emzini wengcwele wasekuhleni. Wonke umuntu bahlezi kufanele sifune ukuthi sisini kanjani, ngihamba kanjani, ngikhuluma kanjani. Yethi incwadi ungadabuki ungakhali, ngoba le nyanga esikuyo le nyanga yomhlangano wengcwele wasezulwini mayibokusa maNazaretha. Wonke umuntu kufanele ubuye endleleni noma unalo izinto ezinjani noma ungamthathi uNkulunkulu umhlanganisa nenkinga. Inkinga sozibeka eceleni usukukhumbula uNkulunkulu ukuthi sisinyakeni kaJulayi mayibokusa maNazaretha usubeka inkinga zakho kuye. Ngalesikhathi sanamhlanje kufanele sazi ukuthi silinde isibusiso. Wonke umuntu kufanele abe notolo ayihlise ulaka lesikhaya okuhlala khona umuntu umnene ungabe nolaka njengabantwaneni nokuthi imuzi wakho awuli ukuthula mayibokusa maNazaretha, ngoba wona umsindo isibusiso ngeke usithole, ngeke usithole isibusiso.
le nyanga uma singadlula amendiya bafika isikhathi sabo bayathatha zonke izinto babe sibalungisa nje yasho incwadi yithi kufanele ukhe kunonileyo uphuzo kumnandi ube siwabela abanye abangasulungiselelanga thina singadlula amendiya bazilungiselela zonke izinto bazenza zonke izinto babe sibasithathe lezo zinto babe sibafothela lapha abantu abahluphekile babanike ukudla babanike ingubo babanike sokwambala uma kufika isikhathi somhlangano wabo thina senze njani manazela senze njani ngoba leli bandla ushembe usifundisa yonke into ayikho into angasifundisa yona ushembe uma umuntu kufanele ukucabangela omunye umuntu ohluphekile ungathi bakhona abantu labantu mabehamba ngisuka ngibona nje kwezinye indawo uma uthi uhamba uthola kumama agqoke impahla yonke impahla ayibonile futhi alehlele impahla engathi ingadawukanga nje uma idala nje bathi hayi ayisasebenzi idala le ufune impahla eyisha abese bayathatha iqoqa afaka amabhokisini afaka amabhokisini bese bayithunda bafaka lapha bafaka umndeni bashisa ishe impahla engane uma uwathi ayisameleli bayiqoqa bathatha bashisa abekhona abantu abangabeke nje awusifundisa uthanda le mpahla ufuna abantu abahluphekile ubanike uyawasha kahle uyayine kahle ubisohamba umnika abantu abahluphekile bazoyithatha bayisebenzisa bakunika sibusiso bayibusa eNazaretha senza njani thina kule nyanga yomhlangano khona abantu abalala bangakhile noma wakholwa kuleli banga noma ungakholwa kuleli banga kodwa uma emakhalweni wakho umbona ukuthi wasokola awuke wenza okuhle wenzela lo muntu ukujabula kwakhe nokubonga kwakhe sibuze isikhulu ezulwini bayibusa eNazaretha tata abanye uma uphike kukunika azacithele ngaphandle angana inkukhu noma inja eyigalezanga kweNazaretha phela ninja eyifuyi uma uqitha ngaphandle uNkulunkulu uyabuka nabakini bakubuka laba kunikela ukudla ngoba phela uzitholile nje lokudla uneba bakini bawuphela umsebenzi ubenamali ukwazi ukuthenga okalo nje ungalambile kodwa uma sikuhlula uyakucitha bese bakubuka abanikazi balokudla wenzani lo mntwana usutha kabi uNkulunkulu asinike bantwana basithule inhliziyo anibhekele incwadi Mateyu 22 verse khona abantu basikuhleni nje sikuhleni nathi bayibusa eNazaretha mhlambe ukahle wena ola ukahle kakhulu kunomuntu osikuhleni unike baba hayi bonke khona ukuthi uyakuhleni uyela kuyobukwa uya nje awuye nendaba yazanuto awuye nenkonzo awuye kuyozwa ukuthi ushembe uthini ushembe ukufundisa uthini uyela nje kuyothi nami ngangikhona ekuhleni inyanga kaJulayi uyinzini akuko mhlaba unikele nokunikela awunikelele labakini awenzele lutho nje ngisho noma kubenzele zinikela uyinikele uhlezi silabo ukhona ngangikhona emsini wengcelo wasekuhleni wenzini nje wasekuhleni ngisho lapha nje ngoba sisikuhleni nathi la sisikuzenza yinto iphethe uzenzela abakini khona la eThempelini ngoba wakwenza lapha wenza awuyazi emhlanganeni kodwa umoya nokuthanda lakho konke usikuhleni kwaManazaretha nabo useManazaretha zonke imemezelo esenziwayo emzini wasekuhleni siyenze nalapha eThempelini ungathi wena uzenza uma usekuhleni noma unikela uma usekuhleni leminikela abaphethe umsebenzi wokunikilisa nokumemezela isimemezelo fanele bazi ukuthi kwenziwani manje ukuhleni kunikelelwa umnikelo wani kuhleni bese unamezela nale Thempelini unikele khona lokho kuthiwa kulowa amakhama akithi kusenziwa bafowethu ayithi kwenziwa kulowa amagama uma kuphela uJulayi kuthiwa kunemnikelo kulowa amagama manje nje umkhulu wamse kungasasho ukuthi imnikelo ingakanani wawazi wena ngoba umdala lesophini uzotshela laba abafikayo uloba amagama umnikelo ungakanani uyamekeza lokuhleli khona imnikelo imengezelwayo uma kususondela nje sisondela manje maphethelweni kuthiwa unyakazisa umkhumbi awunikeli wena ukuthi usithempeleni engani thina sisikuhleni nje sinabo kwaseManazaretha Nikela amaphoyisa nje nikela kuhleni nawe wayonikela khona
abakini njengoba bahlamela amacala akukhona la ubakhipha sikudisa usizovulela amasango khona la ubakhanyisela ibani khona la into ungayenzi la kuphela amathikiti ethola kukhona ubaba bayiboko seMnazaretha kodwa konke iminikelo wayinikela khona ngoba abashumayeli bayithatha bayihambisa kumnikazi uma singakwenzi ngoba sila ube sulitshela ukuthi wena ukuhleni uphila ukhona ngoba nje sila sigcina umthetho kaShembe sisikuhleni ngeke sisuka sonke siphelela siyekuhleni ngeke kwenzeka kufanele kukhona abasala emathempelini khona bahamba ekuhleni uma ufika ekuhleni kwamanje ungasho ukuthi akumuntu usele emakhaya kanti bakhona nje isigcwele sithi bayiboko seMnazaretha ushebo sikuhleni ulana futhi la sikhona la emzini uncele waseSathane bayiboko seMnazaretha kuyo yonke imizi kaShembe ukhona wonke amathempeli ukhona ungathi wena usikuhleni kuphela yonke into siyenzayo nazo zonke izinto bazenzayo abantwana bakhe uyazibuka uyazibona besaziloba phasi khona isithunywa sakhe sasishuleni ungaziboni wena ngamehlo enyama nje uyakuguqa laphayane ucela kungena yibi siyibhala phasi ingilozi ithi kwayekhona etempeleni ubisungena nomndeni wakini uyithi ngathi isikhethe konke nje ihambile hambisa le ncwadi yamagama yawonke umuntu wakini kala etempeleni uyakhona kwebangela makakhona ngiyafika la ngiyajabula kakhulu ziyakhuluma insizwa zabekhaya ngiyafika inkonzo yabiwe ngiyathi mina cha abake bakhuluma kancane bangishiyela sakhuluma insizwa sakhuluma ngilalele sakhuluma kukhona insizwa yasukuma yathi umuza la inkonzweni umuza la inkonzweni ungezela inkonzweni wena ngoba ufuna ukuthenga imoto noma ufuna indlu noma ufuna ukuganwa noma ufuna ukugana noma ufuna ezithile ubese uthethe inkosi ngoba ufuna leya into akuyihisi yakuyivuma ukuthi ngithethe inkosi ngoba ngifuna ulandela ushayelo maboko seMnazaretha ngiyayibonga le nsizwa yakhuluma kanjalo angikhokha namanje le nkulumo ibalike kakhulu abantu abayinakile akuvakasha la lapha mawuzala usukuphinyiwa bakini bazazi ukuthi mawuzala uzikushembe usucela into icelayo uma uthunyiwe bakini ungabuyeli emuva ungayithatha inkosi ngoba bazokubuka kabi awulengani le sina masoda athile yethempeleni lethi sifuna yakayenzi ubise ucela ukudala kungenzeki kanti ithi kusisushebe wasikhipha sibhaliwe lapha ngoba kini lesilapha namhlanje isabadalena laba sabada siyakuwo waphetha umsebenzi kaNkulunkulu uyabanikelela yini abakini uyabakhipha isigodiso sizi wafulela amasango uyabanika yini ukutya umoya ethempeleni ngoba kufanele wanikayo ukuthi njeni nisimhlanganeni ningilindele isibusiso nangu ukutya ningalambi emhlanganeni bayiboko seMnazaretha iyabanikelela ningalambi ngilindele isibusiso nathi sisiphatha kahle emakhaya la sihlala khona uwena ukuthula uwena umusa nabo bonke abantu nabamakhelwane bakho le nyanga sikuyo le nyanga ithi kunomthetho ukuthi uyigcine namhlanje izinto indawo ngihamba ngibuza abantu manje le nyanga kaJulayi January nale nyanga yamathokoto ubani uThuba noma yile April ibani nyanga yamathokoto le nyanga ethathu lezi uMnazaretha ukhumule ulala naye uma ngabe waphakamisa wala uMnazaretha mhlawumbe ungathola ababili abathathu uMnazaretha uyakhumula nyanga yomhlangano kaJulayi nyanga yomhlangano kaJanuary ukhumule uyathandazwa thandazwa waka-12 thandazwa waka-4 imthandazo yonke lezama noma ungayiqedi yonke kodwa thandaza awulali nje ungawufakeli uMnazaretha ingilosi yahamba lesingilosi sikhishwayo ngomhlangano yabantwana ukuthi hambani amagumbi amane umhlaba lapho khona abantwana bakhe babesibafika babuka emzini babona abulinda abamhlophe bonisiyayehle ingilosi zizeduze nisizibone zibuka edumisana uJehova ukhona umnyango bese kuthala ingilosi kanti umuzi wakho bese ihamba yonke indawo ihamba yonke indawo ibuke ukuthi bakhona emhlanganweni labantu awungifundele incwadi kaMateyu ngaze ngikhohlwa uJesu waphendula
washumayela futhi kubo ngemfanekiso ethi yebo, umbuso wezulu ufana nomuntu inkosi owenzela indodana yakhe umthimba. yebo, Wathuma izinceku zakhe ukubiza abamenyiweyo ukuza emthimbeni, babengavumi ukuza. Wabuya wathuma ezinye izinceku, wathi yishoni kwabamenyiweyo ukuthi bhekani, senginilungisile ukudla kwami, izinkabi zami ezikhupheleyo zihlatshiwe, nakho konke kulungile, wozani emthimbeni. 5. yebo, Kodwa babenganakile bemuka, omunye waya ezweni lakhe, omunye entengweni yakhe. 6. Abanye babamba izinceku zakhe, bazihlupha bazibulala. 7. Inkosi seyizwile yathukuthela yathuma impi yayo, yababulala labo ababulali, yashisa imizi, yashisa umuzi wabo. 8. Khona wathi ezincekwini zayo, umthimba sewulungile, kodwa abamenyiweyo babengafanele. 9. Ake nihambe niye emhlanganweni yezindlela, nimeme bonke enibafumanayo beze emthimbeni. 10. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni zabutha bonke ezabafumanayo, ababi nabahle. Umthimba wazala abahlezi ekudleni. Inkosi ingenile ukubona abahlezi ekudleni, yabona khona umuntu ongenangubo yomthimba. Yathi kuye, mngani, ungene lapha kanjani ungenangubo yomthimba na? inkosi kusisa, ungene kanjani ingubo yomthimba ungenayo yinja? Lesikuhleni nje baningi ekuhleni abantu esiyaminyiwe, lesiminyiwe nawe nami siminyiwe, sisimhlanganeni kaJulayi. Inkosi yabuka inhliziyo umunye ngamunye, nibe sibuka ukuthola ingubo yomthimba ongenayo. Ungathi lengubo ishale lengubo ambatayo nje. Basi dabanye laba ngakabadi ingubo yomNazarene, cha asisho ayiyona lengubo. Khona ingubo ikhona phakathi enhlizweni yakho, khona ingubo ikhona enhlizweni. Ungene kanjani la? Ngoba babuka khona abantu abasemhlanganeni abangaye kumhlanganeni, basihwebeni, basizintweni zabo, beyinto ungayazi nje. Abesikushebe uyabuka, ahamba abuka omunye ngamunye, abesabuka abesabona anganayo ingubo yomthimba. Ungene kanjani la? Uyabeka ingubo yomthimba. Inhliziyo yakho yetushebe, babusiwa abantu athuma isikonzweni abesaphelele. Khona abantu esikonzweni angaphelele, abesela uyabalisa, ubalisa ikweleti ezimbakweleta sona ukuthi lo muntu uzonginika nini imali yakho. Uma ngabe ingadayisa kufanele ngabe ngenza imali engaka manje. Uma ngabe ngenze ukuthile okumunika izuzu, kufanele ngabe nginezuzu engakanani manje. Angeke ukonzweni. Uma ungena lapha uguqa, shiya konke ngaphandle, mayibongo seNazaretha. Ungena la tempelini uphelele. Khonza uNkulunkulu, khonza uJehova. Ungabe kunenkonzo lapha, sisikonzweni yeSabatha, asikusodweni thina la. Sisikonzweni yeSabatha, Nazaretha, mayibongo seNazaretha. Khona inkonzo esikhona amasonto azoqala ngakusasa azobe siyangena. Kodwa la sisikonzweni yeSabatha, nje isithabelelo sisho uma ufunda umthandazo weSabatha. Uma silapha Nazaretha sizoshweleze enkosini ezulwini ukuthi shebe uNkulunkulu wasezulwini, sikhumbule la sikhona nathi nje silapha ngokwenyama, kodwa ngokumoya sinawe umzini ongcwele wasekuhleni. Mayibongo seNazaretha. Sizama nje, sisesikhathini
Uyayisa ukubambelela kakhulu le nsuku ukuselisabana ukugcina lesiya kuyo ubese usifuna ukuthi lokho Nkosi enyake kwenza ungaphunyuki nalokho ngikulindileyo ngicela kufinyelele ezandleni zakho. Kuyaphunyuka ubona lesikhiya sasilandelinda uma usasiphethe siphathe kahle ngoba kuyenzeka ukuthi kufika kugcineni ubise usikhiyela wena ngokwakho. Wathi umasaba umnikazi ukuthi waba namhlanje uthola ukuthi wena usekho ukhona kodwa ngokwenyama kodwa ngokomoya khona Nazareth ukholwa nje kusho ihlawulelo sakashembe kunzima. Izolo kufika umunye umuntu ekhaya la ngihlala khona ufika uyakhala amazangithi mina uzi kumama lapho esendlini ngithi ngibuya khona ngizwa sekulanga phandle kuyaxoxa ngiyafuna ukwazi kwenze njani ngithi lensizwa ngiphatheke kabi ikhona indaba ezifike kimi le ndaba lezi lo muntu uzikhuluma ekuhleni usukala ekuhleni lana sibusisa uhambo libala ngendaba zabanye abantu ekuhleni lo muntu wangikhuluma kodwa lo muntu lo usabata endaweni ethile ukhuluma nomuntu wala ngisabata khona ubuza ukuthi uyamazi umsibani bani athi ngiyamazi ukuthi naye lona yakhipha indaba zakhe naye ukuthi hayi ngiyamazi nami lo Nazareth khona isikhathi kufanele ukhiphe ezinye izinto enhliziyweni yakho ungalibali ngezinto zokukhuluma ezingozokusiza kalutho ngoba sikuyisindawo sikuyisasokweni uma usemhlanganweni ngisemhlanganweni wakuJulayi nje kuJulayi asikhona amasiko abanye bamazi wayekushumayeli lapha ekuthuthukeni ngangenayo sesikuhleni kumhlangano kaJulayi kwakunkosi inyanga ezulu wathi makuphuma inkonzo kwamenyeza izwi kwakumshumayeli ngubani wayekhona bamazi abadala bakhiphelana abese wabemeza ukuthi impela seyisuthi konke abantu lapha esihlahleni bakunihlahla lapha ofisa kubonihlahla esikhulu sasilapha ngibafuna lapha phansi kwesihlahla saphuma sayike khona sathi masifika khona abese wabakhetha umshumayeli ukuthi abaye bayiklinene endaweni ethile abaye benze ukuthi abese wakhetha mina noMasika athi hambani phakathi abazibuzo sikuhleli lapha kunezindlu manje akusina ihlahla kwakunihlahla esiningi lapha kuyizindlu zotshani lehlahla sasinabe phezulu kwezindlu zithi mawushaya umoya zisizithakaza loyatshani zimosha lotshani abese bathi sicela mina phakathi basifike phakathi babesathi umshumayeli ngiba lesi sihlahla sinameva lehlahla sinjengaleso sibona lapha zihlahla sasebenjengaleso ngiba lesi asinasaha asinafosholo asinishibeza asinawo kodwa ukuthi ikhipha lesihlahla nisikhipha nikhipha nipande sayinesihlahla ngaphandle saqaqeka siwabili awumsebenzi omngaka sasibuza umshibela kakhetha sibabili umsebenzi ongaka hayi waphuma wahamba inkosi inyengezulu yaphuma yayima mnyango yasibuka yasibambelana yayithanda ukusibambelela la inkosi inyengezulu yasibambelela ibambelela emnyango yabe siyasibuka sasumyeza isihlahla noMasika sasisumyeza isihlahla sifuna indlela sisikhipha kanjani asina lutho bese balekhathi isikhanyane elincane onisali incane kwihlahla singapha sanyane elincane basilethela lokho awusazungeza kanti kunesalokazi sikheli lapha endlini siyasibuka isisaphuma sezakithini esalokazi sathi isalokazi nifuna ukwenzani bantu abakho sithi cha izwi lithi sikhipha lehlahla yathi lokho asikhishwe ihlahla zalekhaya Nkosi imini ngapha mnyango asikhishwe ihlahla zalekhaya awunenkinga hayi wabuye lento engine yakhe ugogo sasala siqhubeka sisukeza wabuye kwesibili ngithi mina asikhishwe lehlahla lezalekhaya wabuye emuva sasala siqhubeka sisukeza ihlahla wabuye kwesithathu
uma ubuya kwesithathu uthi abantu abangazikhitshwe lehlakazela ekhaya lehlaka usibona nje silekhaya uma kusha insini yabantwana insini yentambama khona indlela ziphuma egumbini uthi azihambe zibuya zikhela phezu kwalehlaka zilindane zihlangane bese zihamba umhlaba wonke mabose amaNazaretha wathi ekuseni kunjalo futhi uma sibuya ey'ngilosi zibuye zihlala la ube siphuma lezi zigada emini zihlala phezu kwalehlaka zibe sezitshintshana lezi buyele egumbini ngakho-ke manje ufuna usikhipha nangu umnika uyimini usesimnyama nangu umnikazi wakho naye umnikazi hambani niyocela asiphuphuta turandi ngengenayo kasika wayenayo sahamba safika siguqa bakose sicela ukukhipha lesihlahla abesathi inkosi imbusisi wavele iqhinga lokuthi sikhipha sasikhipha lehlahla sasifuna sibuyele emuva kwisonto ayizange sabuyela kwashonela ngasekhipha isihlahla ngisho ukuthi uma usekuhleni noma usilapha ethempeleni bamemezela abashumayeli ningi imisebenzi lapha ekhaya bayibona kuseMaNazaretha uma kuthiwa isebenzi hamba uyosebenza Amimizi kaNkulunkulu ikhona uma kuthiwa leli kuthiwa kuyisimo kanjani babe sibacela abanye noma kungasho ngumshumayeli kayothi ayisicela ukusebenza ethemba lethu sifuna ukuklina sifuna ukwenza into ithile ungahlali nje singahlali singanathi sibusiso engane izolo sikhulula kwasemhlabeni izolo angithi kwakuthiwa idate ye-president kwakujalo ihlahla angithi kunjalo kodwa ihlahla kwaze wabona ku TV thina sihlula imizi yasesibili sinake asike sivolunteer singaleli ukuthi umshumayeli azamemezela soyigada ukuthi kunani kusini kanjani umzini kaNkulunkulu lenyaka kaJulayi ithi ikhula nje isibusiso usitapile yonke indawo left and right uzama ukutapa sibusiso nala ekhaya uzama ukutapa sibusiso konke kuthiwa kufuneka ithina shonke tempele ungathi kufanele kuza kusho umkhokheli nomshumayeli insizwa sibuka into ifanele ziyenze ike zibisizahlangana zisabona ukuthi hayi kulungile bese baye kumshumayeli umshumayeli kunento isigaba ngayo ayikho yike yini abese umshumayeli wayibheka wayiresearcha ayibona ikahle abesiliyenzana bisithola sibusiso bayibose eMaNazaretha kodwa incwadi la kufanele ngabe ngiyayifunda umsebenzi yabashumayeli iningi ngoba kuJulayi khona incwadi kufanele ngabe ngiyayifunda khona asile kwale incwadi le incwadi khona kuNehemiya kodwa siye kuNehemiya Timothy wesibili isahluko 3 ivesi lokuqala Moya zikubekela ngokushayisha incwadi abaseKorinte 13:4 ivesi kepha yazi lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuya kufika isikhathi sokuhlupheka uyafika isikhathi sokuhlupheka ngokuba abantu bayakuba abazithandayo abafisa imali abazikhulisayo abazidlayo abathukayo abangalaleli abazali babo abangabongiyo uThixo abangahlanzekiyo abangenamusa abangenakuthuliswa abahlebayo abangazikhuziyo abangenabunene abazonda abalungileyo abanikela abanye abaphangisayo abazigugumezayo abathandi ukuthokoza bengabi abathanda uThixo Nkosi kusisi wona lesikhathi sikusona uma uphuma manje lana uphuma hele ngaphandle phuma nje kancane nje uzobona ukuthi kusimo kanjani asibahluleli ngikhuluma nje angibahluleli kodwa incwadi kusho incwadi la lesikhathi sikusona isikhathi sokuya abantu abasikhuza abantu abakhuzeke ingane umuntu omdala
wesifazane njengamhlanje ubona ugamili leni kakhulu kwabulawa abantu besifazane kwabulawa ingane kwenzeka into ungayazi abakhuzeka abantu akafuni ukuzwa futhi umuntu futhi akafuni ukululekwa angasithandi isiluleko umuntu njalo angazazi ukuthi umuntu noma into njani unolaka futhi ukukhuluma naye akafuni ukuzwa lutho unomona unenhliziyo nje umabone kubuka umuntu unikelwa igazi batona bakhe basusumeni lapha kuba kwincwadi yasho incwadi kaMateyu 13 verse 3 or 3 verse 13 into ninokukhanya kwezwe akukhanyi kwakhanya kwenu phakathi kwabantu babona umsebenzi yenu umsebenzi kaNkulunkulu waze bamalangela ushembe ngabe useManazaretha njeni lapha nje anizona ithombe futhi njeni lapha nje nibaliki kakhulu ezulwini njeni lapha nje kufanele uhlala khona bakubona ukuthi uyiNazaretha ungafihle batasha abantu manje semthandazo wazangena endlini avala umnyango waye ungafuna ukubona ibala ngaphandle la ubise ingane imemeze inkonzo ubise wetephuka nathi nilala nathi bayibo useManazaretha ungadashi uma ulakhala khona uqashile yawungayenzela into ukuthi ikameri lakho kodwa uma ungadashile umobala abantu amakhelwane bakubona khona bafuna ushembe ngamazi nalabo sibuhleni khona bahamba noshembe abamazi abanye abekuduze bagude kakhulu noshembe kodwa basibuhleni ekhizi zabo zikude kabi noshembe uma silapho ushembe umemeze uzofika kuwe ekhizini yakho uzihlale khona ekhizini yakho akusho lutho ukuthi usibuhleni ungabe kuhleni kodwa ushembe asikude nawe kanti wena olapha nje ungekuduze noshembe ayithi uphakathi ekhizini yakho nawe useManazaretha asimkeleni ushembe abekhona ekhizini zethu sikadusa lutho nikaze khona ngafika kwabasabatha ikhule la ngithi mina isabatha yokuqala kuzala isandaneso naliyaminyaka ngathi nalazi igama lithi isandaneso ngiyabuza khona ngithi nalazi leli gama ukuthi ushembe athi isandaneso ngithi wabona lo muzi lo uzwe mkhulu yazi labo bekhona bangumfakazi ngathi lo muzi lo Manazaretha sisiphambili kahle uzwe mkhulu kakhulu khona mhlambe wathi ayikho lento kwahamba nawe ukuthi uzalele ithemba lethu lo muzi uzalele iholo leke ngayibona la angazi kuphela khona inkinga yeholo nje ungayilula nje awungeke uyisukela nje themba abantu baseSandaneso bayibo useManazaretha izolo lokho ngafika la ngathi lalela eManazaretha waze uma fanele ungabe niyaphiya yasho kanjani fanele ungabe uyaphiya sazi ukuthi vela apho endaweni ngithi futhi sondelani kwabaphathi baleli lizwe lo muzi lo uzugile umuzi wenu yasho kanje babe khona laba sebakantsho kodwa ngithi ngizwe amazi baqapha maka uthi wayesikhulu zaleli lizwe zazikhona zizothola ukuthi lo muzi lo umuzi waManazaretha I am prophet kodwa kusuka ukuthi angisho ubise kusebuhlakala namanje ngiyakhuluma futhi wabona nje kunjena nje siyala ehlahleni wabona lehlahla ezinjeni awusukele usikhipha nje ngiyaza ngidlula lapho ngingakhuluma awusukele lesihlahla usikhata nje ngisho tempela usukele ihlahla usikhata uma ufuna usikhata noma ufuna usithena noma ufuna usilungisa kahle hamba ikwabhuka elatini lapha kuna ije mhlophe usithena uthi ngicela ulungisa lehlahla bayibo useManazaretha ngoba ziyakhuluma zasizulwini awuvele usikhiphe nje nalapho lo muzi eminyaka ezayo kulo muzi lona uzobe njengasestadium nizobiya ube muhle uthi mawungena ungathi ungena endlini bayibo useManazaretha nizokwenza noma ungenzini nakodwa bakhona uzokwenza mhlawumbe lehlahla nizozikhipha isikhipha lesi nenza umuzi nje umuhle ngoba ngiyayibona inhliziyo zabantu baseSandaneso banothando nenhle bayibo useManazaretha ngiyayithanda kodwa kungangena umoya
umoya wangena. Wabona Jesu ngimvangeli nje nabashumayeli bakhona khona into ingayazi ngimvangeli kodwa lo mvangeli angimazi ngiwutembe mina isibongo umuntu lo mvangeli ushembe wamthatha wathesa kutembe athi sebenza ngalo muntu wathesa kumshumayeli umbali wathi sebenza ngalo muntu wathesa kumshumayeli sebenza ngalo muntu kodwa akamazi kwayena manje kunjani umshumayeli ithi njani ngeke ngitshele ngisho umkhokheli ngeke ngitshele. Kuba kwesikhathi siningi uma kuwona mina ngizitipi noma ethempeleni noma ebangeni muhle ukuthi umvangeli ngoba umvangeli akazabe nisono akazenze lutho kodwa utembe enze sona mayibonke useManazaretha umsibangeni ungamthithi ngoba usuka uthatha isila nawe uthuka into kaShembe umvangeli ngalo umshumayeli akazayenza lutho ngisho umfundisi akazenza lutho kodwa umuntu lo ambethwe umshumayeli umvangeli. Izinto kufanele siqonda uma izinto ziningi ngisho umkhokheli akanaqala umkhokheli kodwa iqala nuko umuntu mambethwe lo wambethwe umkhokheli nalo wambethwe umphathi Manazaretha sisindaba enkulu lesi kuyona angisazodluleka ngoba isikhathi sisihambile kodwa ngithanda umoya khona enkosini ngihamba amatempeleni nami lokhu ubaba uthi uzofika mhla ka-28 October emzini waseTembalethu sithi washo kanjani la ngihamba khona nami ngifaka lo moya ubaba akithi nanikhona uthini ubaba uzofika into kwenziwani manje umathi uzofika eTembalethu kwenziwani manje khona kunyakazayo noma nihlezi noma kwenziwa kodwa laba pheka ngikude ngathi mangiya kunye ngifuna ukwazi ngoba ngiyabatshela ukuthi uma kukhona into yenziwayo usondelana khona umsebenzi wonani nawo la ayi uNkulunkulu ngeke abafundisi banibusisile kodwa nami ngithi uNkulunkulu anibusise mayibonke useManazaretha umsebenzi wenziwa la abantu balomuzi uma bahlangene bathi benze bayenza uyabona le holi ngayibona lapha ngathi malina ngathi ngibuze futhi ngisaba nokuyibuza le holi ngoba ngingene phakathi kwayo ngayibona yinhle uma bathi basayizolungisa ngithi mina hawu balungisani carpet inhle kanje into abasuyithenga umshini lo ukline carpet nokupenda kuphela inhle kanje ngathi bangiphuma ngaphansi bathi awu wonke lamarumu la wonke lo muzi lo umuzi wasisana umuzi wasekuteni wenza into inhliziyo uthando ungenzi into ukhonona ubavuma ukuthi anyayenza nje usumenyezelwa lapha umnikelo yasike uthi ngiyanikela nje uma ungafuna unikela vele uyeka awuphoqa muntu wena impilo yakho le ngoba nje unikela nje mhlawumbe ukukhuluma bakini esokweni khuluma bakini esigodini sokusiza khuluma bakini emajeni labakhona ngalo umnikelo ofakayo uma ungafuna unikela yike sheba ngazaphoqa umuntu ukuthi nikela kodwa nje silapha nje inhliziyo yakho mayivume ukuthi ngiyakwenza lokho wenzela ushebe mayibonke useManazaretha Manazaretha mahle ningaki isikhathi sabafowethu abashumayeli umsebenzi yabo miningi ngoba phela nenyanga ekusebenza sebenzela uNkulunkulu khona into umuntu wabona isibusiso siyamlandela umnikazi waso noma ungathi wena uma kunikela abanye unikela wena unganikeli uthi nami ngizithola uma kuthiwa inkosini busi cha uzovuma nawe kodwa kusalayo kuyenze ungasitholi ngoba ukwenzanga lokho bengeziwe samlandela sibusiso umnikazi waso bakhonzi bahle basishonisa siyabonga inkosi ibusisa izwi layo inkosi ibusisa ukuguqa kwebandla sizocela kube sibuyisele ishebelo simakhathesi